Milijaš pa Kasalica. Evo opet reprezentativca Hondurasa. Vešović. Dobar centar šut, Milijaš, 1-0 za Zvezdu. Nenad Milijaš dovodi Zvezdu u vodstvo u 19. minutu. Njegov 6. gol u sezoni. Kapiten crveno-belih odlično je reagovao na asistenciju Marka Vešovića i posle neke početnog ispitivanja snaga u kojem je Spartak bio nešto agresivniji i čini mi se imao više od igre, Milijaš dovodi Zvezdu u vodstvo od 1-0 i upravo je to ono što su crveno-beli i želeli, jedan rani gol koji će im smanjiti taj pritisak i moći opuštenije da uđu u nastavak duela. Videli smo samo pre nekoliko minuta slična situacija, Dauda je bio u šansi, a sada je Milijaš bio precizan. 1-0 za Crvenu Zvezdu. Međutim, ništa nije svirao sudija Đokić. Sada nova prilika okuta za Spartak, ulazi 1-1, Čović. Novaković je uleteo u 16-terac Zvezde. A na drugoj stativi je bio Nemanja Čović i izjednačio. Videlo se od starta meča da Spartak želi da se nadigrava. Ponovo je Novaković bio koban za Zvezdu, sjajna asistencija. Evo još jednom ćemo vidjeti taj gol. Raduju se pristalice Subotičana. Ljute se sad fudbaleri Zvezde, prigovaraju pomoćnom sudiji. Smatraju da je bio Novaković u ofset poziciji. A i evo žuto kartona za golmana Bajkovića. Taman je toliko Bajković dotakao ovu loptu da ne može Vešović da je izbaci. A Čović sa nekih metara izjednačava rezultat. Odličan prodor sa desne strane, fenomenalno ubacivanje igrača Spartak u šampionatu. Da li je to 11-terac? Vratit ćemo, vidjet ćemo još jednom. Čini mi se da je bio neprirodan položaj ruke. Pokušao je Vratić ramenom, ali je lopta pogodila ga u ruku. Pravda se sudi Đokiću, još uvek Vidak Vratić, međutim Milijaš ima priliku da dovede Zvezdu u vodstvo. 2-1 za Crvenu Zvezdu, drugi gol Nenada Milijaša na ovom meču. Rekao sam na početku susreta da su idealni uslovi za jedan dobar duel i upravo takav i gledamo. 2-1 vodi Zvezda. Ponovo je Spartak imao inicijativu, ponovo je Zvezda onako bez prave prilike došla do gola, ova greška Vidaka Vratića, dalje se ljuti. Sad se pravda i Filipu Kasalici, ali Zvezda vodi sa 2-1. To je 7. gol. Je ostao kao posljednji igrač odbrane ovde na centru. Još jednom sjajna koreografija navijača Crvene Zvezde, a promena u Zvezdi umesto Nikole Mikića na terenu je Nikola Petković. Izgleda da Mikić posle one povredenog pada nije mogao da nastavi meč. Još jednom fenomenalni navijači Crvene Zvezde. Pogledajte gore i zapadna i istočna tribina. Pa pustit ću vas da uživate. Otme ovu loptu Dauda sada i Kadu, ima prostora Nigerijac ispred sebe. Antonić je prošao, Lazović se sjajno ubacuje, šanse za Crvenu Zvezdu, Lazović 3-1.
Rekao sam da ima sada dosta prostora za kontranapade Crvene zvezde, upravo jedan takav su iskoristili Lazović i Dauda. Nigerijac je odlično prihvatio loptu u pravo vreme, sjajno asistirao Lazoviću koji postiže novi gol, to je 4. gol Lazovića u ovom šampionatu. Nešto slično su radili upravo i u duelu sa Hajdukom. Dauda je ovako asistirao Lazoviću. Još jedno vidimo Lazović smireno pored Aleksića, ali moramo još jednom da pomenemo da je Spartak oštećen za 11-terac. Spajić je igrao rukom u 16-tercu. Odlična kontra Crvene zvezde. Ovo će igrati nešto isturenije. Lazović i Puškarić ulaze. Lazović u 16-terac, povratna do Daude, Milijaš, 4-1, hat-trick Nenada Milijaša. Nova asistencija Daude i novi gol Milijaša. Ponovo je Lazović fantastično prošao po desnoj strani, vratio povratnu, Dauda uputio, čini mi se, šut na gol, jedva je stigao do te lopte, međutim na pravom mestu se našao Nenad Milijaš i postiže novi 3. gol na ovom meču, a njegov 8. ove sezone. Opet kombinacija Lazović-Dauda, dobitna kombinacija večeras naravno sa Milijašem koji je samo finiširao lepu akciju. Lazović, videli ste i sami, pričali smo o njemu da posjeduje veliki talent, na momente ga je danas iskazao, videli ste posljednje 2 akcije i najviše njegovom zaslugom, a naravno i Milijaša. Crvena zvezda vodi sa 4-1.